Aleksandra Nikolić nikad emotivnija. Filip Car načinio ključni korak ka pomirenju. Riješili smo da se promijenimo i da oprostimo. Nakon čitavog niza mirenja i svađa sa ocem svog djeteta, mlada mama je novom objavom zbunila sve svoje pratioce, kao i čitavu javnost. Aleksandra Nikolić i Filip Car su zbog ćerke koja je došla na svijet morali da budu u prisnijem odnosu. Njihov odnos obilježen je stalnim mirenjima i svađama, te gotovo nikome u javnosti nije jasno u kakvom su odnosu roditelji. Danas je Aleksandra objavila snimak na kome emotivnim tonom pjeva pjesmu Zar da vjerujem u mir, Mine Kostić. Kažeš griješili smo, kažeš riješili smo, da se promijenimo i da oprostimo, da prebolimo. Kažeš morat ćemo da se okrenemo novim pobjedama, kažeš shvatit ćemo da se volimo, glasi tekst ove pjesme. Da li ovo znači i pomirenje Aleksandre i Filipa Cara? Je li samo Car nudi mir? Ostaje nam da saznamo. Podsjećamo, prije ove objave, Filip je jedva dočekao da uzme svoju nasljednicu u naručje. Od tog momenta uživa u ulozi oca i jedva čeka da ona i Aleks stignu u crikvenicu i da žive svi zajedno kao porodica. Car je napisao stihove. Imaćeš jaku mamu, tata ne odlazi nigdje. Filip je posvetio ćerci Leoni pjesmu. Pominje se i Aleksandra Nikolić. Od kako se Filip Car našao u ulozi oca, on se mnogo promijenio i objasnio svima šta za njega znači Leona i Aleksandra. On je ne tako davno objavio: ovo se sve desilo u pravom momentu, tek počneš da živiš kad dobiješ djecu. Sada imam zdraviji i bolji prioritet, više nisam sam. Ja sam bebu jedva uzeo u ruke, nisam znao ni kako bi, rekao je Filip Car tada.